وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manguripna Allah diang ka iya kapaka pemagpedatan upman sang ka iya mapunto kauras na ayay niya mababaluya pemagpusain tanong na giyang kutua makapantag si ikunganin galbak akapanggunaan utaw si isa giyang kuta urian kaputay niyan. Inutan wa ipapagusaya manguripna Allah ka uba kalu-kalu na giyang ka iya katatagutan upang si isa giyang ka iya dunia na mipangunakunatan na giyang kutua mga amal ang mga pipiya kaya kaganatan tanong si sagyang kaya dunia na urian nagyang kutua katungkop tanong si sagyang kutua mga pakuburan tanong na makataling mo nagyang kutua balasian ada ba niyan iptetas udi na balasian ada ba niyan ikaputol udi nagyang kutua balas amidadayon si sagyang kutua pakuburan. Misabab pro nana swallahu ta'ala na ayakat turuyan na tigian manai inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin fi imamin mubin. Pitur Allah subhanahu wa ta'ala atigian manai mata nasa kami na asa kami ipapaguyag kumyamatay na surat kami agyang kutuanganin amin ipangunakunairan ang mga amal wa atharahum nagyang kutua mga raradiran wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin na gusulangwan taman miyang gulay-ulayran uli na sulangwan taman na may itong amis sa kanya na si sagyang kutua kitab amapayag agyan ang sulah mahfud. Ayaman na niyan mga uripno Allah na giyang kaiya lamuan taman na punggululaan tanong si sagyang kaya dunia lamuan taman agal baktan si sagyang kaiya katatagutan si sagyang kaya dunia na palay ni katawan wallah na gupalay ya ibsulat wallah agyang kutua mi pangunakunatan giyang kutua di tanong manggalabak mga galabak mapia anta kamarata kung katatagutan si sagyang kaya dunia na palayanan papagi surat wallah subhanahu wa ta'ala na makaumatan si kung mga pakuburan tanong napakataling markatan agyang kutua balas ay papantagun wallah subhanahu wa ta'ala. Giyuto'y sabab sa mga ulama gusto mga sahaba lagi Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu na ayakat turuyan na tigin man tigyan na masannaw min sunnatin fa'amila biha qawmun min ba'di mautihim fa in kanat khayra walahum mitla ujurihim la yanqusu min ajrin min ajri man amila bihi syai'a. Saad na tigin man sa tao makambal saukit o di na sa din sa tao makawiyag si sagyang kutua ukit na gumanggil ba kagyang kutua pagtaw si kuurian o kiyawa patian na upa makagyang kutua
miau yagian ukit na mapia na adin amang abalas rakanian udi na mga balas kiran mapia alagid ubalas sagyang kuto miakan gelbakun adad na kekurangian si sagyang kuto balas umiakan gelbakun amay tubo ayamana na giyang kaiya katatagutan si sagyang ket dunia nagupuun ad na galbak udi na ukit dika riri nayaga na kung mga tao nagupo na kau tumawiyag amang galbak kung mga tao udi na makadag kung mga tao na upama kagyang kutuwa ukit aminiga na taka amiyang galbak kung mga tao na upama kumapia na mapia balas apakataling marka si sagyang kutuwa kuburka si sagyang kutuwa urian ukapeteng ka leni managyang kutuwa antunay ni ba na Isa limur katan wallah ay ibarat ito na lagi din pamaagyang kutuwa kambubalay sa masjid gyang kutuwa kambubalay sa madrasa amya kambala kasaw kita amya kadiguno mga tao sa ayaw kita kaya pa kambala kasaw kita amya kadiguno mga tao na sabab sa gyang kutuwa mingges to kaw udi na pingges tong kaagiyang kutuwa tamuk ka si sagyang kutuwa masjid udi na madrasa na miyatundug ko mga tao miyatundug kay na sagyang kutuwa galbak ka na si sagyang kutuwa urian o kapatay ka na sabab sagyang kutuwa sakay miyatundug mga tao nagyang kutuwa tumiyundug na kaw na mga tao nagyang kutuwa balas kiran na admang balas kaw na lagi din nagyang kutuwa balas kiran sada aka kurang kasih sagyang kutuwa balas kiran amay tubo giyanan ikatiro no Nabi sallallahu alaihi wasallam hati giyan manay idza mata al insanu qata amalu andidni kapatay manusia na miyat pedagyang kutuwa amalian illa min salas sa ayabu dapat tepid nagyang kutuwa talo ayabu dapat tepid nagyang kutuwa talo ayamana na andid ni kapatay ka na miya pasadyo sambayang ka miya pasadyo puwasang ka miya pasadyo simbang ka miya pasadyo kapanaguntaman miya pasadyo kapagamal lamun na kaya taguin sa tamana si sagyang kutuwa kaya wapataka sa ayabu dapat tepid nagyang kutuwa talo ayamana niyan na apiapan matay ka na sabab sagyang kutuwa kaya ganating kaon si sagyang kaya dunia nagyang kutuwa kaya ganating kaon si sagyang kaya dunia na pagpakataling marka agyang kutuwa balas yan si sagyang kutuwa kuburka katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan manay illa min sadaqatin jariyah enun tabu agyang kutuwa tao ayam na niyan na miya kabagak sa sadaqah apa pagundes ando lagi yang kutuwa sadaqah apa pagundes yang kutuwa sadaqah apa pagundes na lagid agyang kutuwa ayam na niyan na kiapa ka bagak ka sa masjid udi na kiapa ka bagak ka sa madrasa ayam na niyan apa pagundes sa ayak apa pagundes yan na midadayon agyang kutuwa di irun kang guna yung mga tao na taman sa agyang kutuwa di irun kang guna yung mga tao napapakataling marka agyang kutu abalas sa agyang kutu akinigan at tanakaw na si sa agyang kaya dunia ikadwa na ilmin yuntafa'u bi at na minigan at taka ilmu akyang gunaan na si sa agyang kaya dunia ayap tiro na minigan at taka ilmu nagyang kutu amini pangandoong ka kung mga tao asabot si sa agyang kaya agama nagupuong kamawapat nagyang kutuwa minindong ka asabot si kung mga tao na dayon sa diilanon kang galabaka na gusto kipagpamangandoon ni ranon na pagpakataling marka agyang kutuwa balasarka asaka na sisiga sa agyang kutuwa kuburka na adin din apapakaw marka uman gawi abalas apo na si ikwallah subhanahu wa ta'ala ikatlong na awaladin salih yad'una makabagak su tao sa wata abilang tao mi pupamanganin yan sunok siyan ayamanan yan na ad na miniganataka si sagyang kaya dunia awata abilang tao barasambayang barasadaka barapuasa miya mapi amal
madak lagi yang kutwa inyan gelebakan asim banian ciku Allah mapi paparamayan na sabab sagi yang kutwa kaya ganiting kaun na miyambi ataka kwagama na giyang kutwa inyan kapakang gelebak sama pia na pupakataling marka agiyang kutu abala sarka sabab si sagiang kutwa wataka amini ganat kasi sagiang ke dunia abila ngatau ajinian manggelbak agiyang kutwa simbenian si Allah subhanahu wa ta'ala odi nami pemangnikan yang si Allah sarila agi tip kesababan si sagiang kutwa kap kelindawi si sagiang kutwa kuburka si sagiang kutwa masa akatutong kupaka si sagiang kutwa kuburka gina ni penamarantan isay mi baga katanu sagiang kanan atlu amiyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam odi nalamun tanwanan miganat si sagiang kaya dunia kajadna lagi danan apusaka ayam maknanianna keganatan tanu sagiang kaya dunia kapeng gunaan tanwa giang kutwa balasian si sagiang kutwa masa katungkup tanu sagiang kutwa mengapa kuburan tanu gina ni kapuna kung taman tanong sa kapah kabagakatan sa ayam na nabilang ataw muriataw makabagakatan sa ilmu ayam na niya nakapanggunaan ng mga tao makabagakatan sa sadaka amida na yung nagyang kutwa di irun kang guna yung mga tao asi sa giyang kutwa orian o kapatay tanong di nakawapat tanong na ayam na niyan na papakataling markatan wag yung kutwa balasian apu na si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagianan higiyang kana na inaluitan wa ayat agugiyang kana na inaluitan wa hadith na upamana ayat piya karegi nakatanu na adna mga amal pagiga na tatanong si sagiyang ke dunia amini targa giyang kutwa di tanurong kang gilbaka o gaid na sabab sagiyang kutwa kidadayon o di irun kang guna yung mga tao na pupakataling markatan wagyang kutwa balasian na guda ay katapadagiyang kutwa balas apupakataling markatan si sagyang kutwa ay na niya na mga pakuburantan giyutuwi madakal sumanga aman ay na niya na kapanggunaan tan si sagyang kutwa mga kuburtan wa kigaratan si sagyang ke dunia na panamana-marantan makabagak tanurun si sagyang ke dunia sa ayam na niya nakanggunaan tanong si sagyang kutwa orian o kawapat tanong makataling markatan si sagyang kutwa ayam na niya napakuburantan makataling markatan si sagyang kutwa mga pakuburantan si sagyang kutwa masa akatutong kopatan si iku kalupaan ayam na niya na imbala sarkatan wallah agyang kutu amini ganat tanong agalabakatan si sagyang ke dunia uri nagyang kutu amini pangunakunatan wa amal si iku katatagtan pa na si sagyang ke dunia madakal sumanga amal ayam na niya nakapanggunaan umyang awawapat miyamatay si sagyang kutu mga kuburiran adi manggalabak ko mga uyag-uyag si sagyang kaya dunia kita bangiran sa sagyang kutwa miyang awawapat mga luksiran mga darulupairan mga tumanairan mga watairan mga lulutiran madak lagi ang kutwa mga amal akigugtan kiran si sagyang kutwa mga pakubudaniran aya paganiron na duaul muslimi lahu ayama na niyan na giyang kutwa di tanuki pamanganin ko mga muslim amya maratiaya si kurian o kawapatiran di tanusiran peligitan ayama na niyan na cicitan upon sa giyang kaya dunia napakadakalan tanong sa panganitan sa kipupumanganin tanong kung mga lukas tanong kipupumanganin tanong kung mga pagaritan mga tunganaitan miyatongkop siran din si sa giyang kutwa kuburiran ayakatruno Allah subhanahu wa ta'ala natigan manai walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu fitur wallah susirano tuamiya kataling umasi kurianiran susirano tuamiya makataling umasi kurianiran yaqulun adiran tarun Rabbana ighfir lana qadna namin arilaika minka wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman na gusto mga padami
udi na mga pagariami miyaw na anami si ko paratiya wala taj'al fi qulubina ghilla lilladina amanu na ubang katagui so mga puso ami sa kasig udi na kadengki kusinan utua miya maratiya ilani managiyang kutwa panganiran dinan ipamangni sarila agi ang kutwa miya una aniran ko paratiya yang kutwa miya wawapat na dapat na sira katanong na upama kung mala agiyang kutwa bibaya tanong si sagiyang kutwa miya wawapat udi nagyang kutwa miya una din agiyang kutwa kiari buniran sabaya na ditanusiran peligitan si sagiyang kutwa pang ni tanukiran giyang kutwa ki pemangin tanukiran sarila si ikwallah subhanahu wa ta'ala kagiyang kutwa dua tanukiran na pagpakataling makiran si sagiyang kutwa mga pakuburaniran pagpakataling makiran si sagiyang kutwa mga pakuburaniran giyang kutwa miya panutul sa hadis asa katawa mama aayama na niyan na uman din na basalan si sagiyang kutwa kuburian uman din na basalan na ulunian aputaw sakap siksaw na si sagiyang kutwa kuburian na miya kay salungan na giyang kutwa siksaw na malaikat na minikulang yan din na baru kanian pagudalan yan udi na basalan yan na giyang kutwa uro giyang kutwa siksaan asa katawa mama na bedmistaring adanian mapakata na agiyang kutwa basalian na miya kagiro ko na agiyang kutwa mama at tigina inung kapenda pakata na agiyang kanan abasalaka ay basalaka si sagiyang kaya-ayam na niya na ulwakan na miya kagiro kon sumalaikat asa kaman at tigian na aminigan at taka amuriyatong kasi ku dunia na miya mga niiman to si wallah na tiari wallah agiyang kutwa panganinian na giyutwi sabab ada kan midayon agiyang kaya kapambasalako si saulong ka ginan mga ripmullah kailangan agiyang kutwa mga tunganay mga pagaritan udi na mga darudupatan upamakwaya maknanian adna mga darudupatan na agiyang kutwa kiyaw na iran sa agiyang kutwa kapakuburaniran na ditanusiran peligitan si sagiyang kutwa pang nitanukiran si sagiyang kutwa ayam maknanian na masa akatutong kupiran si sagiyang kutwa kuburidan kagia amay kasiran na ditanusiran pakalipatan si sagiyang kutwa pang nitanukiran na giyutu ida alawan yan agiyu gupetano ko mga pagaritan mga tunganay tanong mga lukus tanong yung maratiya si sagiyang kutwa urian agiyang kutwa kewapatiran kenapa ya kiyu gupetanukiran na batanu pumanutula so mga tutula kira na mapia kenapa ya kiyu gupetanukiran na batanu siran pumamatiya isa Quran sagiyang kutwa mga kuburiran kenapa dan pinggulolo Rasulullah agiyang kaya miya mangibego mga grupo ayah ibu penuluniran ko mga tao na pemisitaan sa mga kubur nambetian sa Quran daanan ko kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uba uman na pamisitan yan sa mga kubur naguda penanan manggululaw mga sahabat ubayran di pamamatiya isa Quran sa mga kubur ayah mataan na ayah penggulaulaan tan na ipamangni tanu silang si wallah igira manutua di tanu sembayang igira manutua masa apa paladin tanu sa kautuan na Allah subhanahu wa ta'ala na di tanu siran pakalipatan si isagiyang kutwa pangitan di tanu siran peligitan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatirwiyan kukiyapa katitayanian ko Safwan bin Abdillah radiyallahu ta'ala anhu at tigyan naman ay da'watul muslim da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajaba عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam suwatigian sopagni o muslim ko pagarinian a muslim adi maka dadar pa natatarimaan wallah ayam nanian na ginan man ititua ka pagaria upama ka pagaring ka upama ka titu ibu pagaria ka giyang kutuan dudun so paratia na ayat titua ka pagaria na sekreto na ibu pemangning kas kanian si wallah sarila udi na di kas kanian di indu si wallah ginan ititua ka pagaria o bagi yang kutua ayam nanian na di ka teruna pagaria kan wa atun iba na ginawa ingka
Uri na petipun kabu cari dalam. Uri na ding kapamanu tulen cari mapia kena bagi tuti tua kapa garia. Uri na giang kotua kapa pagaria siku Islam. Na giang kotua ki pepemangni nakaku pagarin ka sa sekret wa dini nakatawan. Natatarima anu wallah subhanahu wa ta'ala. Oma nakaku ni pamangni giang kotua pagarin ka dini nakatawan. Saki pepemangni nakaunci wallah. Nasiku na sagiang kotua ulungkah. Na ayama na niyan na adna kumakadnun amalaikat apa pemamaki na giniyan agyang kutwa ki pumangani naka sagyang kutwa pagaring kasi iku Allah na umana ka ipamangani su pagaring kasi iku Allah sama pia na gumiraw agyang kutwa malaikat asa sarigan wallah atigina amin tarimaan wallah na gumambagi naka sulagi diyan abalas lani mano to kenapa kami lapis sagyang kutwa ki pumangani naka ku pagaring ka adini yang katawan ka upama ko tariman tu wallah na adman buah bagi na kaabalas alagi dit naging kutwa tiarima wallah apang ning ka saging kutwa pagaring ka muslim ditanwanan pakalilipatan mga pagaria ditanwanan pakalilipatan agyang kanana ki pemangni tanusi ku mga pagaritan wa mga muslim malagid umiyamatay ada ka mga wiyag-wiyag sampurna ko mga lukostan asiran na mira say sirakatan si kuditan kapagintaw si sagian ke dunia mira say sirakatan na ubatan siran pakalipati si kumanga pangritan si wallah subhanahu wa ta'ala kagyang kutwa pangritan apara sagyang kutwa mga pagaritan at tatarimaan wallah sabab kudiran untuk katawan na tatarimaan wallah na imbagay kapun wallah abalas agyang kutwa lagi ang kutwa kaya tarimaan wallah subhanahu wa ta'ala ginan paganay amal o mga uyag-uyag akibalasiran kumiyamatay giyang kutwa kipupumangnin tanukiran lalayon si ikwallah giyang kutwa kipupumangnin tanukiran lalayon si ikwallah subhanahu wa ta'ala na igirad na miyawapat Sera katanu, malagi do upagari tanu, tonganay tanu, darudupa tanu, wata tanu. Ata ka ginawai. Na, igira papaladun tanu sa kautuan na suwallah na di tanu siranon pakalipatan. Di tanu siranon pakalipatan. Sa giyang kuto mga pangnitanu, kagiyang kuto pangnitanu sa ikwallah aparakiran na tatarimaan wallah subhanahu wa ta'ala na kanabarugupan taman kaad narakatanuron alagi dutua balas ay bagiratan wallah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikadua amal tanu akapenggunaan umiyamatay na qada walikil mayyiti sawm anhu giyang kutua ibarat pamaka giyang kutua miyatay na adna bayadan yan apuasa na kepakaya puasan tanukinan ibarat yan upama na giyang kutua lokas ka minisimaya iyan si ikwallah at audi na adna minisimaya iyan kwallah apamuasaan yan na daun sampai nakabaskan yan din miyawapat na kepakaya pusan tanukinan ayah peniniatan tanu na ayah makna niyan na imbalas tanurun agiyang kutua balas yan upamana giyoto sumiyatay aadin utang yan apuasa na pusan tanurun agiyang kutua utang yan ayah makna niyan na puasa niya kay salungan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiru yan kukiya pakatitiyan na yan ku Aisyah radhiyallahu ta'ala anha at tigyan manay pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu sadin sa tao amatay aadin ambiyadan yan apuasa na ayah makna niyan na pusa iron o tunganay niyan udi na lulutian pusa iron o tunganay niyan udi na lulutian udi na madesegian giyutui ayah makna niyan na kepakaya diyang kutwa mga lukostano mga pagaritano amyawa patsiran na adna bidaniran apuasairan na giyang kutwa bidaniran apuasairan na dairan kapusay kabasiran din miyawapat na kepakai abuidan tanukiran agyang kuto puasa ayam nanian na dairan ka kapuasai lagi dia upama na agyang kuto mga bai ibarat yan na natural kiran din adna pagkabuka niran ko Ramadan na si upama kumipo sa Ramadan
na besiran dan mia wapat na adairan kabe dia giang kutua aya maknanian na puasa adairan kapusa isi ku Ramadan na kepakai puasa anun umad segian aya peniniatan yanu na imbedalian udi na imbeyadian si sagiang kutu ada kapusa ya giang kutua tu mana inian udi na mad segian aya maknanian na mia wapat udi na mia tai giana ikaduana mia panutul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma atigian mana adna sakata wa ma Abu Bay agian kutua sakata Abu Bay na mia geda sakapan si sabaa aya maknanian na kaludan na kaji maka pagda sakapal si ku kaludan na ini sumaya iyan si ku Allah sakwatigian usabtaku wallah aya maknanian upamaka maka lidah saku sagiang kaya kaludan adia kurun migarna bekas sabet nak tigin wallah na aya maknanian na pemuasa ku si ku Allah sasaulan para si ku Allah subhanahu wa taala na urian itu siapa sekalian wallah aya maknanian na da miang bululanian amarata si sakaludan miaka pas sekalian miaka mini sampai sekalian kalupaan nada sekalian maka pamuasa dan yang kapusa ya giang kutu mini semayan sa taman samya wapat sekalian na miaka uma giang kutua aya maknanian na watayan abeguraga bubay na miaka uma ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigian si ku Rasulullah sia tigian si umi na miya wapat adna mini semayan asaulan apuasa si ku Allah upama ku pakapasas kanian wallah si sagiang kutua kia katasan yang sagiang kutua kaludan na ayat piteru Nabi sallallahu alaihi wasallam na puasa ingkaun ayat peniatan ka na bayad agiang kutua ini semayan apuasa ada yang kapuasa ginan idalil sa aya maknanian na kepakai agiang kutua miyawapat na giang kutua dairan kapusai abayadan aya maknanian na puasa aya berarti apa mana dairan kapusai si ku Ramadan udi na adna mini semaya iran apuasa iran adairan kapusai na kepakai aya pusaun na giang kutua tunganinian udi na made segian aya maknanian na aturi ibana pupusaan yanun aya peniniatan yanun na bayadan agiang kutua aturi ibana pagarinian amya wapat si sagiang kutua utang yan apuasa nah nagiana ino kailangan na igira na sa katano na pumanutulun tano kung mga muriataw tano mga tunganay tano agiang kutua da tano kapusa isi ku Ramadan udi nagiang kutua da tano kapusa iya samaya ka uba ngani ni mang gudola tanu na upama kapkepiaan sa mga tumanay tanu na kepakai aya maknanian na ugupan tanwiran sa giyang kutua masa ibarat yan pa man lagi dito at 30 upama ada kakapusa ya mini semaya kakwallah upama na miya sakit ka na tiga upama ko makabegra ko na pemuasa ko sa saulan na urian yan na miya kabegra ka na da ka makapamuasa na urian yan na miya wapat ka taman sa da ka duto ka pamuasay na kepakai so tumanay ka wataka na pusa ni rakauto kepakai pa na giyang kutua nga da siga 30 ka taon na pala siranun pusa pusa siran sa salungan na kiyabu dalan din agiyang kutua saulan ka 30 siran ka taon ini mana to agiyang kutua aya maknanian na qala alimur katan wallah qala alimur katan wallah si sagiyang kaiya kababaluitan wasakatanuna mga tao at sisi ko Islam sisi ko parateya si ko Allah subhanahu wa ta'ala nah ginan ikadua galabak aka penggunaan umyamatay si sagiang kutua pakuburaниran si sagiang kutua urian o kaganatiran si sagiang kaya dunia nah ikatalo amal aka penggunaan umyamatay ikatalo amal aka penggunaan umyamatay na qada'ud dain anhu min ayyi shakhsin waliyan kana aw ghairah aya maknanian na giyang kutua utang umyatay giyang kutua utang umyatay melagi du ayam ayadun na sodolotian anta ka ayam ayadun na sana kawataw nagyuto na pagkisam pa ito si sagyang kutua umyatay
Ibarat yan upamana miyatay sutaw adna kagaganatan yan utang yan si sagyang kay dunia. Ay no to kailangan na igira adna utang tanong na magan sumagan na pumbidan tanong. Basta akad nang ka na kailangan nakabidan ka. Eleni man diyang kaiya ka pangutang na kanaba ka man di pa kabayad asar ka ayama na niyan na peniatan na ka ambidan ka napakabayad ka api apan malu mabulu-bulu napakabayad ka ugit nagupon ayan ni ataka na di kambayad na margan mambuak apakabayad ka api gira miya kakwa ka sa pirak na miya karagag na kambuhay nga sa giyang puto pirak ka sa kambayad ka kaya kanabang ka paniniati ibang kambayad dia giyang puto utang ka. Lain mana giyang puto miya panutul Nabi sallallahu alaihi wasallam sukon sutaw na ibarat yan na miya kitidawa sa para kulalang wallah na gusto ka niya ng mawapat miya syahid na sulangu-langu nudusan niya na iprilaun wallah na ayaw ko dirun iprilaun wallah na utang yan. Lain mana to kailangan pagkabayadan tanong sa mga utang-tan kaya sisagyan kaya masatan na ayaw na niya na ayat na kadaklan na mga pangungutang na di mata umayad mga pangungutang na di mata umayad igira kuan na igira pangutang rakasutaw na namiya kalangan lang si buntad na may kasikata na kana ayaw na niyan na may laikad na yung kutuwa kari mga buntad niyan kari mga giyang kutuwa buntad niyan nang barang-barang idawa kenapa dah kibidin nang barang-barang na giyang kutuwa mga dawa niyan sisa giyang kutuwa ayam makna niyan na utang yan apa kibidan kau. So mamusumia gutang na taman saka sisa baringka sisa giyang kutuwa paya gutangan ka na adun dinabala sa pakataling marka apu nasi ku Allah subhanahu wa ta'ala kaya gitu sunnah toto pitirung Nabi sallallahu alaihi wasallam matigina fanadhiratun ila maisarah makna niya napakalala na tingka agyang kutwa pagaringka adnaw tangyan kataman sa agyang kutwa kapakalala na tingkaon na aya balas ka na sobra ka sa misidika kaya aya makna niya na sunat to sobra ka sa disidika sobra ka sa disidika na agyang kutwa aya makna niya na pagaringka ato na iba na muslim na giyang kaya ino to igira amya tay sutaw na aya pagang-paganay puingi sa tanong na antaw ay adnaw tangi kautangan yan para kabayadan kaya gitu na kiugupitan ito ko ayam na niyan na tunganay tanwa miya wapat agiyang kutwa kambi di tanong sisa giyang kutwa utang yan giyang kutwa mababaloy utang yan na sisa giyang kutwa kaya ganat yan sisa giyang kaya dunia giyang kutwa kaya ganat yan sisa giyang kaya ayam na niyan na dunia giyutwi at na miya panutul sa hadis miya panutul Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu atigian manay radhiyallahu ta'ala anhuma atigian manay adna tigina sa kato mama amya wapat nakagi mawapat sa kanya na rinig ko amya tigo Jabir nago ayama na niyan na kaya pa namin sa kanya na inuita miya tigian na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiago mi sa giyang kutwa pembetadan sa giyang kutwa miya wapat isa giyang kutuwa ayam makna niyan na darpa abtugu na si sagiyang kutub kawapat urian yan na tiawag kami at tigin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasembayangan agiyang kutub yatay sembayangan agiyang kutub yatay na gitu ba ayam makna niyan na pitur Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin na ubud na tigin adnaw tang agiyang kaya pagarinyo ubad na tigin ubad na utang agiyang kaya pagarinyo miya kagiraw agiyang kutwa sa kataw mo maatigin na ayap mo turun na gito sabu katada tigin na ya Rasulullah giyang kanan at tigin amama na adnaw tangyan raka na tigin manay adnaw tang raka na giyang kanan ayam maknan yan na mama na gito pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kutwa tigin utang yan raka giyang kutwa tigin na ayama na niya na utang yan ka na upama tigin ay rila akaw na tigin manay napadudwa tigin ko tamok ka nagwayama na niya na anto ni ba na miya ka lida sunagiyang kaya miya tay miya ka lida sunatigin nagyang kaya ayama na niya na miya tay
na gitu sabab pa ayam nanian na igi ramano to miawa patagiang ko to antuni ni bana giang ko to pagaritanong na ibu pengingi setano agiang ko to utangian ubad na utangian na mi pangingi setano na uad na miniganatian at tamukian na bidan tanurun agiang ko to antuni ni bana utangian kabidan tanurun na upama kuad na kelamba tamukian na gutan bung begi-begi ya upama ka ayam nanian na ketud apang begi-begi giutui ayam nanian na kailangan sirakatan nana igira manu to sisita no pensisagian ke dunia mana-mana marantan ikabidan tanu agiang ko to mga utangatan paniniatan tanu si wallah nagupumang ning tanu si wallah apakal budan tanu nian ka antano kabiya dia giang ko to mga utangatan iya kana na utang na malagid waya kau utangan kana muslim anta ka Kristian anta ka Yahudi na utangan nilo to kenapa kaya Kristian namanya halal raka sutamukian kenapa kayang kutua api ya Kristian na umakau utang kakiran na ayam nanian na ando na iba na utangan nilo so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya wapat sa kanyan na makau utang sa kanyan si sagiyang kutua isa sa katawa Yahudi ugid na kaya misa sando no Rasulullah agiyang kutua rabnian na ayam nanian na so kaya wapat Rasulullah na sabab sa giyang kutua misa sandaw na giyang kutua rabanian nagiyutod ni miya baloy abayad agiyang kutua utang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sa giyang kutua ay amak na niya na Yahudi si sa giyang kutua anto na inibana Yahudi giyut ni Peter wallah at na wa an laysa lil insani illa ma sa'a da mapambagian utaw ayam nanian na balas rakanian si salungan amori luar sagiang kutopian aguntamanan yan ko katataguyan si sagiang ke dunia yutui ayam nanian na giang kaya katatagutan sagiang ke dunia nana giang kuto mga tumanay tano pamakwad na utangiran miya kawawa paciran na pamakwad na utangiran na ayam nanian na bidan tanukiran agiang kutua utangiran gitu ikigup tanukiran si sagiang kutua urian okia ganatiran si sagiang ke dunia giang kutua urian akia ganatiran si sagiang ka iya ayam nanian na dunia nah ikapat amal akapang gunaan umiyatay sira katano mga uyag-uyag ibarati ano pa ma nana sa katano mga uyag-uyag na ad na mapanggal na katano mga amal kiyugup tanong kumiyamatay ikapat nagyang kutuwa ma yaf'aluhu alwalad as-salih min al-a'mal as-salihah giyang kutuwa di manggalbak wata amapiya amal giyang kutuwa di manggalbak wata amapiya amal na ayama na niyan na sumbula aluksiyan na ad na balas rakanian alagi giyang kutuwa balas ang kutuwa wata abilang ataw ayam nanian na miniganatian si sagiang ke dunia sada aban yan kekurang si sagiang kutuwa balas rakanian enom ya kapia-pia so kapakang buata sa bilang ataw ibarat yan pa ma adna wata ka si sagiang ke dunia bilang ataw barasambayang baramal nagyang kutuwa amal yan na adna sa paringaw adna rakakaw adna balas raka imbalas raka wallah subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kutuwa kiyam biatang kaun kumapia biatan na adna pagkataling umarkabalas ay balas raka wallah subhanahu wa ta'ala alagid agiyang kutuwa balas wataka ayam nanina minigan at kasi sa giyang ke dunia ibarat ubabara sambayang nagyang kutuwa din yan nakapanambayang na utari mautu Allah na belasang kamu musa belasa lagi dagiyang kutuwa kaya pakasambayang yan kagi watakaw tuwa bilang ataw minigan at kasi sa giyang ke dunia ino pupunamaran tanong ayaman na niyan na at nabibigak tanwa wata tanwa bilang ataw si sa giyang ke dunia ino to biloy wallah so mga wata atas tanggungan tanusilan si sa giyang ke dunia kakana ubay upama na suwata na upama ko makanggalabag sa marata udi na madudag sabab prakalokas na agiyang kutuwa ka siksaon na siksa ang kamam na upama ko wayang na niya na mapi amal na agiyang kutuwa amal yan ay imbalasun wallah na imbalas rakamam wallah subhanahu wa ta'ala imbalas rakamam wallah subhanahu wa ta'ala gitu
ya makna nianna giang ko to pitir wallah tigina wa an laysa lil insani illa ma sa'a da abagi anu manusia arumar samiang gilebekian sisa giang ke dunia na suatana pecah pasadika suatana pecah sukatana ka kadi aya makna nianna diskanian misimbu ngasagiang ke dunia di sakai kipasan ini sabab perkawallah na sabab sakai kipasan sagiang kutawata na giang kutwa wata bilang atau wata ka bilang atau amini ganat kasih sagiang ke dunia na giang kutu aji inian mapagamal ko kata tagian sagiang ke dunia na pembelasan kaul wallah salagi dagiang kutu balas inian mapagamal si sagiang ke dunia ada akal bataka si sagiang kutu balas rakanian si iku aya maknanian na kiang gelebakanian si sagiang kutu amalian gianan ikailangan sirkatan mga urip wallah agian kutua aya maknanian na kapaka begak tanu samuria tau kapaka begak tanu samuria tau bilang atau si sagiang ke dunia kenapa tanu aya maknanian na kenapa aya maknanian na batanu tu warang agian ke dunia oge inna soma ngawata tanu napa nama marantanu imam dia tetanu siran si sagiang ka iya antune di bana si sagiang ka iya kata tahu dan sisa yang ke dunia mambiat tanusiran siku agama mambiat tanusiran siku Islam ubatanu pangun uti agian kutua mangabaya aginawatan ubatanu pangun uti agian kutua mangabaya aginawatan kagigian kaya laborun agian kaya ayam maknanianna atun ini bana masa tanu barang-barang agian kaya paniakit antun ini bana manggugulau lah si sagiang ke dunia barang-barang afitnah agiang kaya ayam maknanian na ti manggulau lah si sagiang ke dunia nana semua ngawatatano na uditan usiran mambiat na mataan ka inde watan wiradin si sa mana mori si sa mana mori na makataling matanuro atau ne pitir wallah yauma yafirrul mar'u min akhi si sagiang kutwa gawi na pelaguyan utaw si pagarinian wa ummihi wa abi pelaguyan utaw si umiyan na usiabiyan wa sahibatihi wa bani na pelaguyan utaw si karomanian na usumanga muria taunian di pakiskata kaya si ku dunia na ayaw buwa piya na maranian na makambangala si wataian makakan si wataian ma-engineer si wataian mamaistra si wataian dan yan panamari kapakasembuyang wataian dan yan kapanamari ayaw maknanian na mabali si wataian na bilang ataw nasisa lungan na mori na gitu suting mga lakas tanwa sumasa na sulukos sa bakula subinian na kaya makatukaw na kalantagaw din malami ni pundo nga amal sagiang kaya katataw ka sagiang ke dunia nasa lungan na mori na peregunan raka agiang kutua mga wataka sabab si sagiang kutua kia pabayain kakiran si sagiang ke dunia dan kasiran bi atas iku agama dan kakiran bisugusu yang maknanya nasambayang dan kakiran misugusu kapagamal sa amal amapia si kuwa yang maknanya nakatatago ka si sagiang ke dunia indo akhiran man si sa mana mo di na iman to berang-berang ada nagiang kaya sakit to mga kangudan berang-berang nagiang kaya sakit to ay maknanya na mga kangudan to nga na piya ka mamsa agiang kaya mo ulatan si sagiang kaya dunia apya suni kam dia takwata nakana balang na madrasa na miya patutunawit na kung suwata ka kay man to naguni na ayaw mo sakit tanu na sumanga siya ayaw man na niyan na disiran mamanulun caribat apa nulun na iman to na miya kadakal miya makauma apiti barangan agrupo aman isa na pagkilim at tigina sa kami ikureka uman isa na pagkilim sa kami ikureka dilikado kana ba kaya ayaw man na niyan na miya pakapanwaswa ka suwata ka na basan siya kaya bakaran sa matangka kailangan na makilalang ka agiang koto apang biyata nakakwata ka agiang koto apang biyata nakakwata ka o babanigiyang koto wata ka sumasana ka samiyang biyata ka kwagama nasala ka bisa miya sagbiya na ilmu aginan ni problema ginan ay makna niya na awida akal agupon makaw maswata ka tiga masya Allah at nawata ka na ayaw makna niya na bilang ataw at nawata ka na miya ulama sama dengan penipangan dek kumang atau adna wata kana alim adna wata kana ayam makna niya na ustad
anna wa ta'ala barasimba jika berskatawan na giang kutua mia pamulon apa narima naribata mia pamulon apa narima naribata lagi ya giang kaya masa tanu nak kalilit dia ia sakit waya mana namu ulaula kenapa manu ba ya makna ini naba diimbina sa suaya makna ni nama ulama kenapa diimbina sa mga ulama aya mataan na madakal amyaganad ada ni ilay aging kutua piaganad din na salah kau miya sagbina ilmu gi mala wida kaltan na natural so mga ulama tanu asisisiran ko onton sisisiran ko sabot ko Quran na usa sunna na nimpisa aniran tutitua ka pagagama nimpisa aniran nagiutu dila nakapaka genak dila nakapakaranak kagiyang kutua matao akatawan yang suribat na din yan isepar nagitu na pengawas setan ayamak na niyan na din yan kerawan agiyang kutua kasengkaan yan si sagiyang kutua ribat akatawan yan ami papayapat si sagiyang kutua maliliw taon agiyang kaya mau ulaw lataniman to agiyang kaya mau ulaw lataniman to mi papayapat agiyang kaya masa tanong ayat na din digide na sumanga sifat wallah nilay ka mamugabi agiyang kaya ayaman na niyan na ayabu agal bakian na kapamasayro sa pidi ka na pudupuna miya magusay ko agama minda kala sudi mamagusay ko agama api agiyang kuto ada makapangadina pundili na mamu kaya na miya bati yan adalil so masa nakasaswata ka na ayaman na niyan na miya bito ko agama takin ubsa sa lapa miya sagbina ilmu iya kaya mana ilmu sa Islam na kanaba langun ayaman na niyan na antun ini bana langun tigtanwa mian waswa na batigtanwa ay makna niyan na giutu titua ulama siiko titua ulama na aya mataw ko titua ulama naso lagi di na titua ulama nasir katano na aya katawi tanuron na aya titua ulama na sama peka pangusiat gupo niya nung ilalala su dalili na miya kapiyapi ka palagalagang panigiray pandalil na tigtan wakate su titua ulama kenapa gitu ayat titua ulama nagiyang kutwa igira miya kadansal agiyang kutwa fitna nakatawan yan su solusyon yan lagi nagiyang kana na miya ulola sa Marawi miya binasa Marawi ato na ini ka binasa niyan mga ulama amiyan waswa na ribat agiyang kutwa miya suwairan niya ribat agiyang kutwa makna niya na miya suwairan nato na miya resulta agiyang kutwa panuluniran ay resulta na miya binasa swing ito resulta na miya binasa swing ito nilay niyo man so titua mga ulama kaayaman na niyan na kanaba yagal bakiran na kang binasa kanaba yagal bakiran na kapaminasa si kuyaman na niyan na betad mga muslim si mga ingad si sagiyang kaya masatan na sabab sagiyang kutwa madakal sumiyan waswa na dairan ilaya agiyang kutwa titua suwa nila na kukapagagama na ayam yaswa iyan na piyaso mga masjid na di susuruta piyaso di susambiang ko mga masjid na di susuruta di sira na pupaparwa na ayam mo mirisultan yan ako mga tao na sa mga tao na aya aki digiran ko kapagulama nakapagidula kidigiran ko kapagulama nakapagidula gi pagunutan nak nakaidulakan na piariba tagiang kotoy penulun yan nakagi aidulian siya kiyoto na ayama na niyan ayan yan kakadegen ayan yan kakadegen na piaribat kataw na kanaribat na pa man nakakadegen na kagiang kotwa ayama na niyan na panulun yan so gitu sumanga watatan negira batano sinamukmbiyatan ko agama na manutan ubu ipagpangingisa agiyang kutwa ayamak na niyan na pagwitan tanukiran si sagiyang kutwa kapag nadigan sa ilmu kagiyang kutwa di manggil bukwata ka nama apa dikaun giyang kutwa amalian amapian apa dikaun nagiyang kutwa amalian amaratan apa dikaun pada yakon ma apa di naigira ba kapumbiyo tagiyang kutwa wataka na ayamak na niyan na pangingisa ka wanto na ipimbitan ka antawa ipimbitan ka kuwataka antawa ipimbitan ka sa iku ayam naniya nawata laburo ni man to miya kadagdagal sumpani yakit ukapugugema iman to na madakala pagpanulon pagpanulon nilang suribat ada man iman to pa kauma
ayam nanian na atu ni iba na ipenulu niya nagyang kotoa kapo pemati isa Quran si kumanga kubur ipenulu niya nagyang kotoa ribat ipenulu niya nagyang kotoa ribat ayam nanian na ilmu na may lengan na pendalil ciran nagyang kotoa dalil na nakore kotoa dalil ugi na sudia lilanun na ayah ribat sudia lilanun nagyutui ribat kami yang muroto mani sasa dalil nanti kita kata udah dalilan nak kena begitu dalilan pasal aku lagi yang kutuan dalilan nah gitu ayam maknanya na semua ngawatatan nabi tentang usiran nah kaya pembi tentang usiran na ipa memilih tanu sapa gui tentang ukiran nah so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat kateruyan ukiapa katitian ku Aisyah nanti gin mana inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi ayat kuna pinakamapia kuaya maknanya na pekekan utau nagi yang utau miya sukatian ayat pinakamapia pekekan utau na sukatian ayat maknanya na ubah kadi pamamangan ni pana markasa maka sukata kasay perkasa ginawang ka aku suaya maknanya na mga muria tau kasudah rupa wa inna waladahu min kasbihi na ayat itu dan ruating mani Rasulullah na suwata utau na pada dan sasukatanian na ayat mana na so amal wataka na pedekau gitu makna tu so amal wataka na pedekau barasan yang mataika uman sembayang pepekataling mau nagi yang kotua balas rakah pepekataling mau nagi yang kotua balas rakah nah gitu semua ngawatatan pana mana marantan we aya maknanya na belui sirana mga ulama na api siran di bimbelu ya mga ulama napa nama marantan yang belui sirana mga beramal kenapa syarat timbelu ya ulama mungkin na aya syarat na belui beramal agi yang kotua mga watatan asiran ikesana antan si Korea no kaupatan na siran ikesana antan siran ipakau guprakatan na giyutui ayam maknanya na kailangan sirakatan wagi yang kotua ayam maknanya na kapaka kambi tatan si kumong tatan si iku agama Islam eleni mana gi nga pia kam masong igira eskwilan napi kala ibedu eskwilan naumani isa nana kekwa diuman sa kapluluba iyan sa ibedi na sa eskwilan pere beche eskwilan 4,000 pere beche madrasah 200 300 nagupo na yung bidan na sa eskwilan na ipangutang nawayang bidan na sa madrasah nang berang-berang akan negeka pernah mau kemanaki ang mga ustad ya inu tabu na dami tanu ustad dami miya katamu ka miya kaili ka sa ustad miya katamu kaya di pakatamu kaya na sa madrasah niyan ayat nakadakla na ustad na pubrid di tanu diterway ba sa ustad na pernah mau siran kada miya katamu ka ustad kata si Syekh Mula na kata pa kata 20 raun siya tadi dia nakapamangdo na gina dipkilay tanu kenapa kamu elek miya kan boleh sama kamu pura bunggelu kaya di mamangdo sa kabi kenapa manip kawasa agi yang kaya ayam maknanya nakap madrasah ayam stuna ip kawasa 11 memang bukan mawafat na pirap man lagi kaya miyang biyutian na mga watayan pagpaka kong 11 sa giyang kutua ayam maknanya na kaya kapunggan natin sa giyang kaya dunia nah ikalima nagumuri amal akapenggunaan umiyatay nagyang kuto ayam maknanya na minibega ko tao asadaka minibega ko tao ayam maknanya na mapia amal amida dayon subalasian lani magiangan na masjid tanu si isamiba giangan na madrasah tanu na sulangun umiyakat tayun tukaon sa kiabangunian miyakat tayun tukaon sa pirak sa pamikiran sa galebak nagyang kuto miya nga wawapatun na tama ni manto na pupakaw makiran nagyang kuto balas kiran umanad na simbuyangon na makaw makiran nagyang kuto balas kiran dani mano to nagyang kuto kibugak ka ayam maknanya na sadaka na paduto si iku amal amapia apkiga na sa giyang kaya dunia nah nagyanan ayam maknanya na
kapan nagun taman tanu mga urip nu Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam ya teruyan. So Abu Hurairah itu Abu Hurairah tigina inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti. Mata na tigina pedesa pepakataling makum yarat ya o amalian nagu sumanga pipi abala sarakan yan ko urian no kaya patainian na ilman allamahu wa nashara paganero nagyang ko tua ilmu amini pamangendo niyan nagumi bemberian ayam na niyan na ilmu ikadua nagyang ko tua kaya pa kabaga kiyan sawata bilang ata ikatlo nagyang ko tua kaya pa ka adna Qur'anian apembetian yan urian kaya wapatian na adna miya kawarisun asakan yang manipakabatiaun pepakataling mo nagyang ko tua bala sarakan yan aw masjidan banahu odi na adna miyang belenian a masjid ko katatawin si caging ke dunia pepakataling mo nagyang kota balas rakanyan aw baitan libni sabili banahu odi na miya kambelay sawalay ayaman niya namin ibigay si caging kota makakikinanglan na taman sa kabubaling iron na pepakataling markanyan nagyang kota balas rakanyan aw naharan ajrahu odi na adna miya pakatugo yan alawasay aki ang guna ano mga tao na ayam na niyan na pagpakataling magyang kota balas rakanin si cagyang kota kuburian aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati yalhaquhu min ba'di mauti odi namya kasidika sa kanyan sa tamo si kutamu kian si kumasa amapipi ginawa niyan nagu si kumasa kauyag-uyagin si cagyang ke dunia na pagpakataling mo si cagyang kota kuburian sa katanong na ditanong pakalipatan na makabuga katanong sa ayam na niyan na amal amapia udi na sadaqah apa pakataling markatan yang koto bala sarakanian bala sarakatan si sagyang koto pa kuburan tan si urian ko kaganiti tan si sagyang ke dunia urian lagi yang koto kangen nati tan si sagyang ke dunia gina di lawan yan apas kiganatan sagyang ke dunia da lawan yan aposaka kiganatan si sagyang ke dunia agyang kanan mga sadaqah pada depan sa mga amal mga pipi ab kiguptan ko miya matay na suka pa kasid ka akiran suka pa kasid ka akiran ipambagay ka sa sadaqah sudo ko saka so pagaling ka ayapan ini atan ka na pararkan yan nagyan na napadanan ko mga amal mga pipi apa kataling umasi sa giyang ko ko burum yang wawapat na panamarantan imakabagaktan sa amal tan mapiya sa giyang kay dunia ada ikatapdiyan na sumum yang wawapat rakatan na ugupan tanusiran saya kiugup tanukiran na soki pamangnin tanukiran si wallah sarila nagugian ko to di tanukiran kinduan nagugian ko to di tanukiran kapakasidka uli na ubad na atong otangiran na dan tanukiran uli na ubad na otangiran na puasairan na pugusan tanukiran gitu kiugup tanukiran wa hadza wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.